Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Rebeka Ngwasa na niko mahali hapa tena kwa muendelezo. Nimeshatoa video ya kwanza, hii itakuwa ya pili, na nitajitahidi kuposti walau mara 2 au mara 3 kwa wiki ili tuzidi kujifunza neno la Mungu. Nitajitahidi kadiri mimi nilivyojifunza kuweza kutoa hizi vitu nimejifunza kwa mtu mwingine, ili na yeye pia aweze kuendelea kujifunza. Na mimi ninaendelea kujifunza, sio kana kwamba nishakwisha kufika, bado ninaendelea kujifunza, lakini nimetoka hatua kubwa sana huko nyuma. Nilikuwa na mambo mengi ambayo yalikuwa najua kabisa yananizuia kwenda mbinguni, lakini naona siku baada ya siku nazidi kuimprove, nazidi kuendelea vizuri. Nikitoka pale ambapo uko nyuma ambako nilikuwa, na ninazidi kwenda mbele. Mwanzo nilikuwa na hasira sana, lakini kadiri ninavyoenda na tutakapoenda kujifunza, wewe mwenyewe utaona itakuwa haupaswi kutumia nguvu kutoka katika hasira, kutoka katika hili na lile. Tunaye Roho Mtakatifu ambaye anatuwezesha. Kwa hiyo kadiri tunavyoendelea na masomo haya, utaona kabisa kuwa na wewe kuwa unatoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Kwa hiyo kadiri ninavyoendelea kujifunza, natamani na wewe uanze kujifunza ili tuende pamoja. Kabla ya kwenda mbali, hebu tubarikiwe na wimbo huu. Jehova, 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 wewe ni Jehova, 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 wewe ni Jehova, wewe ni Jehova Nisi, wewe ni Jehova Shalom, Jehova, wewe ni Jehova, 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 wewe ni Jehova. Kweli tunaye Jehova. Kwa hiyo tutaendelea hivi hatua kwa hatua, tunaenda taratibu. Unaweza kuwa haunielewi sana, lakini huko mbele tutaelewana. Endelea, tutaangalia.